Makedonci, spremni li ste za borba za Makedonija? Pa hajde doleš, za Makedonija. Namesto žito, kako li izrasna, kada zgrešihme? Se borehme za pravda, bokovine stavihte. Vaši od patolagi i od cveće poslan, naši od navredi okovi i trnje. Koga pomislite neka ne pobedivte i uništivte i na koljena kleknavte i mečot ko zakopavme, nije ne trgnavme kod Makedonija, za borba, za pravda, za sloboda se pregrupiravme i prebrojivme i savjet pred Gospod na sveto mesto dadovme za Makedonija, za naša Makedonija. I dosta solzi na našite majki, mora da ogre sonce za našite idni pokolenija. Jaz sam Žarko Grozdanovski, prvenec od hristijansko bratstvo, kojemu sudevte i osudivte, ko priveduvavte i zatvoravte, ja tuka, pomojite, braće i sestri Morenata, spremni za borba za Makedonija, za jedna, jedinstvena, splotena i objedineta, za istorijska, biblijska Makedonija. Glavata gori Makedonci, spremni za borba. Nema nazad, nema povrekuvanje i nema predaštvo po nikoja cena. Za Makedonija proćem se ravodi. Borba za našата familija, za našite deca, za našite komši i prijatelji, za grobovite na našite heroji, za našata istorija, za našето ime, za našата vera, borba za našite idni pokolenija, za nezapomna дека не сме свиткале шијата. Ова е Македонија, запомнете!